Ni igitondo kibi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho imirwano yongeye kubura amagingo ya M23 ikaba yafashe umwanzuro ukomeye wo kuba wagaba ibitero karundura simusiga kuri ihuriro rya FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi, aho bivugwa ko M23 ishobora no kwinjira mu gihugu cy'u Burundi bitewe n'uko FDNB ikomeje kugaba ibitero iturutse kuri kote y'u Burundi. Ubona yuko urugamba rwabaye imberenge mu bice bigiye bitandukanye. Ni urupapuro rw'amakuru tugiye kubagezayo. Mbere na mbere reka tubanze tubifuriza amahoro y'Imana ndetse no gukomeza kugubwa neza mu bice bigiye bitandukanye aho muherereye, haba ari mu gihugu cy'u Rwanda, mu Burundi, ese muri Kongo, ndetse tutibagiwe n'abari hakurya y'inyanja, ndavuga abari muri Amerika, mu Bwongereza no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Ni muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki ya 28 z'ukwezi kwa mbere 2026, aho imirwano yongeye kubura ku rwego rwo hejuru. Ngewe muri kumva nitwa Damien Habumugisha, sindi jyenyine mu kwinjira kuri page ikomeye cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ubona yuko bikomeje guteza urujijo nyuma y'aho igihugu cy'u Rwanda gikomeje ndetse kikaba cyaneruye ko cyaba gifasha M23 mu ibanga rikomeye. Urabona ko ndetse FARDC yagize ubwoba ku rwego rwo hejuru, ndetse na leta y'u Burundi aho kera kabaye, ubona ko bahinduye ingamba, ukaba ubona ko imirwano yabigiye kubura ikaba yasatira igihugu cy'u Burundi. Ntabwo ndi jyenyine muri iki kiganiro tugiye kugirana tubajyana ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ndi kumwe na Bwana Habishuti. Bwana Habishuti, waramutse neza? Waramutse neza Bwana Damien. Umerewe ute mu gitondo? Habyutse akabeho, bimeze bite mu magingo aya? Meze neza mba nabukereye kubera umurimo kugira ngo tugeze abakunzi bacu amakuru agezweho muri kiriya gihugu kiri mu burasirazuba bwa Kongo, mu majyepfo no mu majyaruguru. Ndagaruka ku makuru ya M23. Muri iri joro ryakeye bakoze inama y'ikitaraganya igaragaza yuko gufata imyanzuro yuko nta gace na kamwe bagomba gutakaza mu nce zose bari bafite. Ni imyanzuro bafashe mu nama idasanzwe yateranyemo n'ubuyobozi bwa M23, ku buryo byateye ubwoba igihugu cya DRC. Urumva ko cyahise kigira impungenge ko cyakizeye yuko kubera ya masezerano na ya mabwiriza bahora babashyiraho igitutu nk'uko bavuye muri Uvira, bumvaga ko hari utundi duce bashobora kurekura, ariko bagisohora itangazo ritunguranye rivuga ko batazongera kugira agace na kamwe batakaza. Urumva ko DRC nayo yagize ikibazo, ikora inama nayo idasanzwe mu buryo bwo kugira ngo barebe imyanzuro bafata kugira ngo babashe gukumira ibyo bikorwa bigiye kubaho. Bwana Damien, urumva ko ingamba zahindutse. Urumva ko kubarwanya ba M23 bafite umugambi w'uko nta hantu bazongera gutakaza, ndetse ahubwo bashobora no kwigarurira naho yita ko badafite. Urumva rero kuri DRC ku myanzuro bafite n'ingamba zijyanye na operasiyo nyinshi bari gukora muri iyi minsi, urabona ko bashobora kuba bagize ikibazo gikomeye cyo kumva ko bagiye gusabwa imbaraga zidasanzwe nk'uko batari babyiteze. Ubwo urumva rero Bwana Damien, nk'ubu nawe nk'umusesenguzi wabitekerezaho kwibaza uti gute ifashe umwanzuro wo kudatakaza biriya bice bindi na kimwe cyangwa agace gatoya wenda basabwa kugira ngo bavemo nk'uko Uvira byagenze. Urumva yuko byanze bikunze bazi ingaruka bagiriye hariya Uvira kugira ngo batakaze, bakaba bari kurwana intambara idasanzwe kugira ngo babashe kuwasa n'abahafunga cyangwa bahigarurire. Yabasabye imbaraga nyinshi kugeza na n'ubu, n'ibyo bamaze kubatakariza ni byinshi. Urumva nkawe umusesenguzi turi kumwe mu kiganiro, twumva amakuru menshi buri munsi, urumva ko M23 niba yafashe izo ngamba, ubwo kuri DRC urumva hagiye gukorwa iki mu migambi yayo mishya? Amaginga ya reka tubanze tujye ku mirongo y'imbere y'urugamba, mwe muduteze amatwi tubajyane ku bice bigiye bitandukanye bikomeje kuberaho imirwano ndetse byabaye isibaniro ku rwego rwo hejuru. Nakubwira yuko FDNB mu isurashya, ndetse ubona ko basa nk'abari guserebura intsinzi, kubera yuko umujyi wa Uvira wari wahangayikishije, basa nk'ari bo bari kukontorora nka 80%, kuko 20% gasigara ari ak'abawazarendo, kuko maginga ya biravugwa ko aba FDNB ari bo bari gukora ama operasiyo atandukanye mu bice bigiye bitandukanye. Ni mu gihe imirwano ikomeye
kandi ikomeje kugaragara muri utu duce tugiye dutandukanye twasange, ndetse ubona yuko bari guturuka mu gice cya Cibitoki hakomeje kurundwa abasirikare benshi kugira ngo bazakore ibitero berekeza za Kamanyola, aho bivugwa ko aba FDNB bafite misiyo ikomeye yo kuba basubiza inyuma M23. Imirwano magingo aya irakomeye kuri Plaine de Ruzizi, aho bikomeje kugaragara. Ni iyihe mpamvu ubona aba FDNB bakomeje kwijandika mu kugaba ibitero kuri M23 muri ino misozi ya za Kamanyola? Yego bwana Damiye, impamvu irahari yo kwijandika no gukoresha imbaraga zidasanzwe. Ikintu cya mbere ni ikiraka umukuru wawe w'igihugu yafashe, uko nabyita, kuko we abirimo nka business. Ikindi cya kabiri ni ubwirinzi bwabo, kuko kumva ko barwanye na M23 igihe kingana gutya, kuva za Goma, za Gicanga n'ahandi hose bagiye batsindirwa, bakumva ko hariya Uvira hagiye kugenzurwa na M23. Kuri bo ni ibibazo bikomeye cyane, ntabwo bakwishimira ko kari agace kafatwa na M23. Urumva ko imbaraga zose zishoboka muri operasiyo iri kubera muri kari agace ka Uvira, abarundi bagomba kubigira nk'imbaraga zidasanzwe zikomeye, kubera amabwiriza baba bavanye iwabo n'inyungu babifitemo ku bijyanye n'umutekano muri kariya gace. Niki turi bwitege kubona yuko nyuma y'aho M23 ifashe imyanzuro ikomeye ikavuga ko itagomba gutsinsuka muri biriya bice, kandi ukabona ko aba FDNB bashaka kwirukana M23 muri misozi ya za Kamanyola? Niki turi bwitege kuri kote y'u Burundi ubona yuko M23 nayo ishobora kuza gusubiza aba FDNB mu mirwano ikomeye ikomeje kugenda ibasakiranisha kuri kiriya kibaya cya Plaine de Ruzizi? Uko bisa kose urabona zone M23 irimo igenzura igizwe n'imisozi miremire gose Uvira, urabona ko ni igice cyiza mu buryo bw'intambara. Nabari urabona ko muvoma yabo yose niho yerekeza. Operasiyo bari gukora, yaba ziranye ishyamba za Wazalendo, yaba FDLR, yaba FARDC, yaba zino bacanshuro bariyo, bose urabona ko icyerekezo cyabo ni iriya misozi bakeneye, kuko nibwo bwirinzi bwo kuba baba bagenzura Uvira neza. Rero ntago mpamya ko M23 ari ahantu yapfa kurekura uko bishobotse kose. Imbaraga zose bakoresha, nge mpamya ko bizanabagora, kandi ntago nahamya ko ari intsinzi hari, uretse ko ntambara igira uko isa nyine ihinduka buri munsi. Inshuro zose abarundi ntago ari ikintu kidasanzwe kuri M23. Barwanye ahantu henshi, kuva za Goma hose ibirometero byose kugeza Uvira hariya ku kibuga cy'indege, uziko bagiye bahatsindirwa inshuro nyinshi, za Warikare. Urumva ko ntago wakumva ko hari impinduka abarundi biteze yuko wenda hari icyo bakora, ko nta mbaraga zidasanzwe mpamya baba bazanye zitigeze zikoreshwa mu myaka itambutse yose babanye bahangana. Intambara nyinshi barwanye bazitsinzwe kenshi. Ubwo cyaba kiriho ni umusada, kuko ntago ari bonyine bashobora gutinda kuba bahagumana kara gace kuriya mujyi, ariko urabona ko ufunganye, ntago ari ahantu baba ukwezi mu ntambara zimeze kuriya, ntibyabashobokera. Ubwo icyo twakwitega kidasanzwe nuko hashobora kuba M23 ishobora kuhisubiza. Nicyo kintu mbona kiri bugufi, ntago mpamya yuko ari abantu bajya gufata ibirindiro biri kugenzurwa na M23. Birakaze cyane kuri Puwezeho, aho imirwano ikomeje kuba yaratangiye ku munsi w'ejo, aho kuri Puwezeho imirwano yabaye, ndetse bikagaragara ko Twirwaneho bakomeje kugaragaza imbaraga, ndetse aho birukanye ihuriro rya FARDC cyane cyane rirongojwe imbere n'ingabo z'aba FDNB bashaka kongera kwigarurira Puwezeho, ndetse ukabona yuko Twirwaneho yabagejeje aho bita za na Kiekeri, aho ubona ko byagiye bigorana cyane, ndetse ubona ko M23 ndetse na Twirwaneho bashaka kubaka ibirindiro bikomeye muri bino bice bya Minembwe byajahajwe n'ingabo z'u Burundi mu kubangamira umutekano ndetse n'ituze by'abaturage. Nakubwira ko hano kuri Puwezeho ku munsi w'ejo n'ubundi urabona yuko hari imirwano, ariko magingo aya imirwano iracyakomeye mu duce twa Rusuku. Hano Rusuku ubu uvuye Puwezeho umanuka nyine ujya Rusuku ukinjira kwa Ngurube, aho ubugana Kanguri
urimo werekeza n'ubundi za Nakiyeri, ubona ko hakomeje kugenda habonekamo imirwano ikomeye, ndetse ubona ko wongera ugana harya kwa Bagatete ugahita ukomeza kuri wa mugezi wa Mutambala, ubona ko imirwano ikomeje kugenda igaragara. Urabona ko ari mu mihana, kuko urabona ko bino bice bya Mutambala hari aho uba uzamuka ujya za Kirumbi nyine, ndetse ukomeza za Mutubuki. Urabona ko hari umuhanda utambuka usa nk'uzamuka ujya za Kabembwe, ndetse na wa muhanda umanuka ujya za Kakuku. Ubona yuko hari strategy zikomeye z'ingabo z'u Burundi ndetse na FARDC n'abawazarendo, bikomeje kugenda biba bibi cyane ku rwego rwo hejuru, aho ubona ko imirwano iri kugenda isatira uduce dutandukanye, nubwo twirwanaho ifite gahunda yo kuba yakomeza ijya za Bibogobogo kureba buryo ki funga defense ituruka muri biriya bice, kuko deployment zose ziri gukorwa zirundwa za Bibogobogo kugira ngo baze gutanga imisada muri bino bice nari maze kubabwira. Murabona ahari gukorwa iki? Namwe mudukurikira ndetse namwe muduteza amatwi, murabona biri bugende gute ko imirwano yongeye kubura, kandi ubona ko yubutse hari gahunda y'amahoro ndetse n'agahenge muri ibi bice. Ni imirwano itari muri Sud Kivu gusa, ndumva Bwana Habinshuti watujyana muri Nord Kivu ukatubwira ahantu imirwano magingaya n'ubu ngubu bikomeje kugenda igaragarira, kandi ubona ko y'ubisura. Imirwano muri Nord Kivu iriyo mu ijoro ryakeye n'iki gitondo cyawe masaha naho iracyariyo, ariko ntarajyayo nse n'ugaruka hariya Uvira gakeya. Urabona ko impamvu ya operasiyo iri ko habaye ibitero bya hato na hato bya buri mwanya ku birindiro bya M23, hari ikintu kiriyo ku nyeshyamba za M23. Urumva ko ibitero bya buri munsi babagabaho, intandaro iri kuva kuba abacanshuro abarundi, nta numwe uri muri kara gace ukeneye gusubira muri Nord Kivu. Nord Kivu barayizi, bafite n'amateka kubera intambara ya Goma, ibyo bayiboneyemo barabizi. Nta muntu numwe ubu birazwi neza yuko nta murundi ugomba kujya gukora operasiyo muri kara gace. Niyo mpamvu ubona ko imbaraga zose bari kuzishyira muri kara gace barimo, kugira ngo buri wese agaragaze icyamuzanye, kuko baje ari nk'abacanshuro, nta mafaranga bari gukorera. Urumva ko igice cya ruguru iriya abantu bakibasiyemo ni FDLR, Wazarendo na FARDC. Izo ngabo ziri gukunda kuba zigaragarayo mu bitero byose biri kuba hariya za Ngungu, za Shanji, aho bita za Kamatare, centre bita Kabingo. Ni centre ziri mu misozi miremire, ahantu hakonja cyane, hari amashyamba menshi. Ubu niho hari ibitero bya buri mwanya bya hato na hato bya FDLR cyane, kuko kara gace niyo isa naho ikihariyeyo na Wazarendo. Ubu ni ukuvuga ngo mu gitondo cy'uyu munsi itariki ya 28 habaye igitero cyagabwe na FDLR na Wazarendo mu gace ka Ngungu, ariko ntago babashije kugera ku cyo bashakaga, ndetse bigaragara ko bamwe ngo baharasiwe benshi, kuko hari ibirindiro by'ingabo za M23 ngo bikomeye kandi bisa naho bigenzura igice kinini cya hariya. Bwana Damiane, urumva ko ntabwo intambara iri muri kariya gace, urumva ko isa naho itandukanye n'iri kubera mu gice cya Sud, kuko hariyo ikoranabuhanga n'ibikoresho bigezweho birenze, ariko mu nce za Nord Kivu utageza Walikale na za Pinga, hirya yongeyeho hasa naho hariyo iterambere muri ziriya nce za Masisi. Ni intambara yo ku butaka isanzwe, zimwe mu M23 isanzwe irwanamo na FDLR na Wazarendo na FARDC, bitandukanye n'intambara iri kubera muri Sud Kivu. Ko Sud Kivu irimo ingabo z'amoko menshi, kandi ziri ahantu hamwe zifunganye, ahantu hamwe zishaka kugira ngo zagure. Urumva ko hari imbaraga nyinshi, nayo mpamvu support nyinshi cyane iriyo. Urumva ko FDLR kara gace ka mu majyaruguru Nord Kivu barakamenyereye, bazi ko strategy bafite, bazi ko M23 isa n'iri bize cyane, ihuze cyane, kuko ifite akazi kenshi muri Sud. Bo bakabashaka kugira ngo bakoreshe imbaraga zabo zishoboka nk'abantu bamenyereye amashyamba, bo babashe kugira ngo bigarurire ibice byinshi by'iyo ruguru, kuko
nk'ibitero biri kuhabera mu gihe cy'icyarimwe, urabona ko ari gahunda bafite. Baramutse batagize icyo bageraho mu minsi mikeya, bashobora guhura n'impinduka, kuko ubwo M23 byanze bikunze yabonye ko hari strategy bahinduye yo gushaka kugira ngo bagire igice babonamo intege nkeya bafatirane. Ariko M23 mu gace icyo ari cyo cyose bari kurasirwamo bari kubasha kwihagaraho kandi bakarwana kigabo. Mu makuru mfite yo muri iriya Nord, biravugwa ko abo wazalendo baba bagiye kwamburwa intwaro. Mbere y'uko tujyaho gatoya tukareba imirwano yabaye ku munsi w'ejo yasakiranishije aba wazalendo ndetse na FARDC, mu ntekerezo zawe aba wazalendo ubavugaho iki? aba wazalendo ntabwo ubundi ziriya ari ingabo, sinzi ko nanawita umutwe, njye nabita nk'ibisambo, kuko wazalendo ni umutwe udahembwa, ni umutwe utagira intwaro, ni umutwe utagira imyenda. Intwaro ubwo niba ari abantu 40, ubwo harimo 20 cyangwa 30 abandi ntazo bafite. Urumva rero ntabwo icyaba ari igisirikare. Urabona nubwo FARDC baha support yo kugira ngo ibahe udukoresho n'imyenda ishoboka mikeya babashe kubafasha kari akazi, ariko ntago ari abantu bari mu murongo w'igisirikare, kuko ntago batojwe. Uwo ari we wese ubishoboye inzira acamo bisaba sinzi zakoresha, ariko nta training n'imwe bagira. Ni abasivili, icyabo ni ubujura, ni ugusahura, ni ukwica, ni viole, ni ibyo biberamo. Urumva ko wazalendo niyo uyireba zikara uko ihagaze nuko bagenda, ntabwo ubona ko ari abasirikare, ntubona ko ari ibisuma, ari ibisambo nyine biri aho ngaho. Ntabwo bavuga ko ziri ari ingabo gusa, ariko FARDC kubera gushoberwa, urabona niba igihugu kirimo amoko ibihumbi by'ingabo zitahuje ibihugu, urumva support yari yose ntayo basubiza inyuma, kuko bameze nk'abantu bacikanywe nyine badafite ubundi buryo. Ni ikibazo gikomeye cyane, ndetse aho aba wazalendo bongeye kwisubiranamo na FARDC n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi zasakiranye n'abarwanyi bo mu ihuriro ry'aba wazalendo basanzwe bafatanya mu bikorwa bya gisirikare, by'umwihariko mu mirwano ibahuza na AFC. Ni imirwano imaze iminsi ibera mu ntara ya Minema, muri teritwari ya Kairo, muri grupoma ya Kasenga, Numbi ndetse na Kuru. Radio Okapi niyo yabitangaje, aho yavuze ko FARDC na wazalendo batangiye kurwana kuva mu mpera z'icyumweru cyashize kugeza mu ntangiriro z'iki cyumweru kugeza magingo aya, aho magingo aya byatangajwe ndetse bikemezwa ko iyi mirwano n'ubundi ikomeje kugenda iba, bikaba yararangiye kwa 26 Mutarama 2026, aho bombi bapfaga ubugenzuzi bw'imidugudu ya Kasenga, Kibaraka na Ndekamanga muri teritwari ya Kairo, aho iyo midugudu yari imaze igihe igenzurwa na wazalendo, ariko mu magingo aya ngo FARDC niyo iri kuyigenzura. Ubwo urumva ko nayo ubwayo yayisubiye. Wazalendo baba biganjemo urubyiruko rw'abasivile bahawe intwaro na Perezida Felix Tshisekedi kugira ngo bafatanye n'ingabo za leta kurwanya AFC cyangwa kurwanya aba basirikare baharanira amahoro ndetse n'ubwigenge muri biriya bice n'ubundi bikomeje kuberamo isobanuro ry'imirwano. Gusa muri iyi minsi bimaze kuba ikibazo gikomeye, bamwe ngo babona ari igihe kigeze ngo bamburwe intwaro batarahinduka imitwe ikomeye irwanya leta, aho bivugwa ko uretse gushyamirana kwa hato na hato hagati yabo baba bapfa inyungu zitandukanye, bakunze kumvikana bahangana n'ingabo za leta ya Kongo, bafatanyije urugamba bagasahura ndetse bajya bagaba n'ibitero ku bigo by'ingabo z'umuryango w'abibumbye zikorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubona yuko n'ubundi aba wazalendo nibatabitondera bitari buze kuborohera mu bice byose bigiye bitandukanye birimo imirwano. Nubwo aba wazalendo bakunze kugaragaza imbaraga nyinshi ndetse n'ubwitange, ariko nabo bapfa ari benshi ku mirongo y'imbere y'urugamba, kuko ihuriro rya FARDC risa nkaho ribashora, ndetse n'abacanshuro bagiye muri kiriya gihugu. Ese urabona ari iki cyakorwa kugira ngo
maginga ya aba baturage nabo reka tubafate nk'abaturage kuko ntabwo twabita igisirikare, kuko igisirikare gica muri force kigatozwa ndetse kigahabwa indangagaciro z'urugamba, bakamenya uburyo bakwirwanaho, bakamenya buri kimwe. Niki cyakorwa kugira ngo ibi bicike muri leta ya Kongo? Ikigaragara cyo leta ya Kongo ntabwo ari ibintu yakora yihutira, kuko niba FDLR ari umutwe w'iterabwoba ku isi, ukaba akiwufite kure yaranze kuwurekura, yarabisabwe inshuro nyinshi mu manama yose yagiyemo basinya amasezerano yose, yabaga yemeye ko FDLR agiye kuyihashya ikava muri kariya gace kose aho igenzura igataha. Urumva ko Wazalendo ni abanyagihugu, nta bundi buryo barayabiyambura, n'uburyo bamaze gusa naho baba benshi mu gihugu. Urumva ko niba ujya muri Sud ugasanga Wazalendo, wajya Nord ugasanga Wazalendo bariyo kandi bafite umubare myinshi y'ingabo, nyine niko bo biyita. Urumva ko FARDC ntago ifite imbaraga iki gihe cyo kuba yabaheza. Gusa iyi ntambara irangiye ndahamye ko yabaheza, yabakura mu mirimo kuko nta training bafite, niyo yagira bisigarana yasigarana bakeya, ariko nta discipline bafite, ntabwo ari abasirikare wakenera gutunga uretse mu gihe nk'iki cy'intambara, kuko ubu bo barabakeneye. Urabona ko ahantu hose mu mirongo y'umwanzi akenshi nibo wumva baba barwana, hanini ni nabo bapfa, ko urumva nta tactique z'intambara bafite, ni bimwe byo kurwana byo kwiyahura, ntabwo ari abasirikare b'umwuga babyize. Rero urumva ko FARDC yo irabizi neza, amakosa irayazi, ntabwo ari ukuvuga ngo barabyirengagije ko bafite iyo mitwe yose y'ihuriro rimeze kuriya irimo ibintu bibi. Ariyo mpamvu wumva hari icyaha kibaho ugasanga bagishinjije leta ya Kongo iracyihakanye, kenshi kiba cyakozwe n'iriya mitwe kuko nta control, ntabwo babasha kuyigenzura, kandi yitwa ko ari imitwe yigenga ifite n'ubuyobozi bwayo. Urumva ko gukontorora abantu nka bariya mu gihugu kirimo intambara ni ibintu bitoroheye FARDC. Gusa ni inyungu kuri bo mu gihe cy'intambara, kuko barabifashisha nyine, kandi ntabwo ari abantu bishyurwa amafaranga adasanzwe, kuko niba ubona bishyura abacanshuro bahembwa amafaranga na kuriya, bariya bo ni profe, ni abanyagihugu kandi badashoraho byinshi. Si ibyo gusa, muri Sud Kivu ababembe bakomeje guhamagara leta ngo ize ihagarike twirwaneho. Ni iyihe mpamvu ubona ababembe bakomeje kugenda bagaragaza ko twirwaneho yaba igiye kubabangamira mu mboni zawe? Ntabwo nahamya ko wenda ari ukubabangamira, kuko inshuro nyinshi bariya ni abantu baziranye, batuye muri kariya gace imyaka myinshi cyane. Gusa ni abantu bajya bagira ikintu cy'ikibazo cyane kijyanye n'ubugambanyi kuva kera. Urabizi neza, umuntu ukurikira politike na situation z'intambara zagiye zibera muri Kongo imyaka itambutse, ni ahantu hakundaga kuba ubugambanyi butandukanye. Burimo urabona ba Masunzu, guhera kuri ba General Masunzu. Rero hariya ntabwo hajya habura icyo kintu kimeze nk'ubugambanyi utajya umenya aho buturutse, bwo kudashyira hamwe. Uriya mutwe uri hamwe kandi uharwana igihe kinini, ndetse wabanje no kuba uri wonyine wifasha, ko wari utandukanye na M22. Urabona yari iri kure, ari mu nce za Rucuro, kandi kugera muri Sud urabona harimo intera ndende, ariko barabategereje babona musada w'ubutabazi. Urumva ko ni abantu bahagaze hamwe, ariko ntabwo baburamo bari abanyepolitiki b'abagambanyi baba barimo bakora ibintu uriya mutwe udakeneye. Ariyo mpamvu ubona rimwe na rimwe batabihuriraho. Mu makuru akomeye cyane biravugwa ko abaturage bakomeje kugenda abapfa cyane cyane mu mujyi wa Uvira, ndetse mu nkuru zacu zatambutse mwumvishije umuntu uherereye muri ibi bice, aho yadutangarije ko hari umuturage wacuruzaga, wakoraga umwuga w'ubucuruzi wo mu bwoko bw'abanyamurenge, wishwe yasahuwe akaviyorwa. Ese mu mboni zawe urabona ibi bintu bishobora kuza kurangira gute, ko ubona ko bikomeje kuba bibi ku rwego rwo hejuru? Niki kiri bukorwe, n'iki M23 yagakwiye gukora? M23 icyo yagakwiye gukora ni nakikora, kuko iyi ntambara yose iriho mu buryo bwo kwirwanaho no kwirengera no kurengera abaturage bayo, cyane cyane abo bavuga ikirimi cy'ikinyarwanda. Urabona ko ni intambara imaze imyaka myinshi, kandi abo baturage bicwa na ziriya nyeshyamba za Wazalendo, iriya mitwe yose iriyo FDLR na FARDC ndetse nayo barabikora.
urumva ko niya ideology babamo ingengabitekerezo, bo umuntu wese ubazi ko ahuje na M22 uwo aba ari nk'umugambanyi kuri bo. Sorry, ni M23 yego, urakoze cyane Bwana Damien. Urumva ko abo bose bafatwa nk'abagambanyi, uwo babonye mu mijyi nk'iriya bagenzura baba bazi ko uwari informal intelligence agomba gupfa, nta nubwo banamureka ndetse baramwica, byo ni hamwe. Urumva rero nk'umuturage nk'uwo baba bafiteho amakuru gutyo mu gace yaratuyemo, kandi uzi ko nta gihe kinini gishize muri uriya mujyi havuyemo umutwe wa 23, urumva ko hari ubusabane yashobora kuba yaragiranaga nabo, ko ari abantu bamwe usanga bamwe banahuje n'imiryango. Rero kuva bari bavuyemo ari ingabo zihagenzura agasigaramo akoreramo, abaturage bandi bashobora gutanga amakuru, byanze bikunze icyo kibazo kikamubaho cyo gukorerwa ibintu nka biriya bibi by'amahano byamubayeho. Ariko biriya ni ibintu tumenyereye kuri Wazalendo, kuri FDLR hose, za Masisi byabayeho kenshi, mu nce za Rucuru byabayeho kenshi, hagiye hapfa imibare y'abantu benshi, bamwe bakorerwa viol. Ibyo ni ibintu tumenyereye. Ubu umutwe wa M23 inshingano zawo ni ikiri guharanira, njye mbona muri iki gihe kandi nta munsi batabivuga, ni uburyo bwo kugira ngo babashe kugarura umutekano wo muri kariya gace. Niyo mpamvu igikorwa nka kiriyo kibereye aho bavuye bahatakaje muri buriya buryo, byanze bikunze birababaza cyane, kuko niyo ntego yabo kandi nicyo baharanira. Iyo bicanye umuntu kuriya kiba ari ikibazo gikomeye cyane. Ngayo nguko uko ibibazo bikomeje kugenda biba, ariko reka turebere hamwe urwikango ruri mu mujyi wa Goma. Umujyi wa Goma kufite urwikango kandi bizwi ko hari hatekanye, ni ikihe kibazo gikiri muri uno mujyi wa Goma? Urabona ko umujyi wa Goma agace uherereyemo, urabona intambara ziri kubera hariya za Ngungu, za Rumbishi, mu nce zisatira Goma. Urumva harimo intera ariko ni ince zimwe. Rero kubera fosi za M23 ziriyo n'ibirindiro bahafite muri kara gace bisa naho bikomeye, kandi bari kurwana na FDLR na Wazalendo na FARDC, ni ingabo bamaze igihe barwana nazo, bazi uko zirwana n'uko ziteye. Urumva nta hantu na hamwe bari babasha kubambura iteka. Ubwo kuri Kongo muri kara gace ka Goma, ikikango ntago cyabura mu baturage kuko ni ibintu byumvikana. Urabona kara gace karimo intambara ziri kubera haraza Masisi, ni ince zegereye Goma. Rero ikikango kiba gihari Goma, hariyo utuntu dushya tujya tuhaba dusa n'udutunguranye. Ni ukuvuga ngo nta mutwe n'umwe wahagaba igitero y'aba FARDC cyangwa se Wazalendo cyangwa FDLR, ariko bakoresha udutsiko duto cyane tw'abantu batarenze 5 cyangwa 10, bakinjira mu nkengero z'umujyi wa Goma, bakarasa amasasu menshi mu ijoro, mu rukerera bagahita bagenda. Bashaka kuba yarashe ntabashe kuboneka. Urumva ko nk'abaturage babaye mu ntambara igihe kirekire muri kariya gace, bahora bumva amasasu nk'ayo ngayo mu bihe bitunguranye, bahita bumva ko byanze bikunze umwanzi ari bugufi, isaha n'isaha intambara kongera kubabaho. Nta handi hava ikikango, kuko ugereranyije n'ahantu ibirindiro bya M23 biri muri za Masisi, hari intera ndende cyane uvuye i Goma. Ariko icyo kintu kibaho n'ejo, ndakeka mu ijoro ryakeye icyo kintu cyabayeho cy'uko harashwe amasasu menshi nijoro mu gace kamwe, ariko bwacya hagaragara umuntu wayarashe nyine. Urumva ko ni inyeshyamba ziza mu buryo budasobanutse zigacengera, cyane cyane FDLR nibyo bintu ikunze gukoresha, ikabikora ityo ikongera igasubira. Ni icyo kikanga abaturage bafite, nta kindi kidasanzwe kiri muri Goma cyatuma bagira ubwoba. Aha bikomeje kugaragara ko mu mujyi wa Goma harimo intasi z'abakobwa beza cyane. Aba bakobwa bari buhungabanye viziyo cyangwa se sinzi uburyo nabivugamo, bari buhungabanye imiyoborere ya M23, ko bivugwa ko baba baratumwe kugira ngo baze guhungabanya, kandi ko bivugwa ko bashaka kuba ari abakobwa abo mu bwoko bwabo. Kandi byagiye bigaragara saha gusa, mu bice bya Minembwe hagiye hagaragara bamwe bo mu bwoko bw'abanyamurenge bagiye bagambanira abanyamurenge bene wabo, bikaba noneho byiwe bikaba byageze mu mujyi wa Goma, aho bivugwa ko abakobwa bene wabo w'abasirikare bari ku rugamba, bene wabo w'abayobozi bayoboye iyi M23, niki bari buhungabanye uyu mutwe wa AFC mu ntego bihaye. Ibyo ntabwo byabura. FARDC nta hantu itashakiye, ya ntambara bayimazamo iminsi kandi yarabagoye,
ntago babura gushakira mu bagore, baciye mu bakobwa wenda nabo babona ntibishoboka. Nubwo bari kubigerageza cyangwa se bakaba barabikoze mu minsi itambutse, ariko ntago bijya bibahira, kuko ntabwo ari ukubatega abakobwa beza si ubwa mbere bababonye, ariko iriya ni tactique igikoreshwa ahantu hose ku isi, ntago ari hano muri Congo gusa. Urumva niba bafata umucancuro bakamwishyura amadolari angana kuriya, kuyaha umuntu uvuga ikirimi cy'ikinyarwanda bakamutuma kuri mwene wabo, ni ibintu biba byoroshye. Gusa ntago kugera ku bayobozi ari ibintu biba byoroshye, burya niyo mpamvu kumva kenshi iyo byabayeho bafatira kure. Nta kintu na kimwe FARDC itakora kugira ngo igere ku ntego z'icyo ishaka kugeraho, kugira ngo ihungabanye niyo yabona umuyobozi umwe wa M23 kuri we aba ari intsinzi, aba ari n'igisubizo. Iyo ubona rimwe na rimwe babyina ibidahari, urumva babashije kugira uwo bahitana bakoresheje iyo tactique, aho babaye nk'abatsinze igitego. Ni ibintu byumvikana. Magingo aya birakomeye kandi birakaze mu bice bitandukanye, cyane cyane muri ino Sud Kivu, ndetse aho nkubwira ko magingo aya mu mujyi wa Kalemi hakomeje kuba urwikango rukomeye. Mu mboni zawe nk'uko twumvishije umuroko w'infomaho yadutangarije ko bishoboka ko M23 yaba yarageze i Kalemi, nawe wahamya neza ko M23 koko yaba yarageze i Kalemi? Ibyo birashoboka cyane. Urabona ko ugereranyije n'ibice ifite muri kara gace ka Uvira, urabona ko kugera Kalemi ntabwo ari ikintu itabasha gukora, kandi ni ikintu inakeneye. Urabona kuba bahugiye muri Uvira ari imitwe yose ihuriye, imbaraga nyinshi rero bazishyize mu gice cyo hirya, byanze bikunze Kalemi n'uburyo bayisatiriye n'igice baherereyemo, urabona ko itazamara igihe gitoya kitarenze nk'iminsi nk'ine bibaye ngombwa batagezeyo, kuko ni ahantu hari bugufi bwabo kandi nkenerwa kuri bo. Ni umujyi, ni santere nayo ikomeye izwi cyane. Urumva ko baramutse bayifashe bari bafite Uvira, babaye nk'abakoma mu nkokora, nta bitero bikaze byaturuka hirya byo ku butaka, kereka bifashishije wenda drone bitewe n'intera zihari. Ariko mu bujyanye n'uburyo wavuga ko wenda bahakeneye byanze bikunze, urabona ko uriya mutwe wa M23 uzahafata byanze bikunze kandi vuba. Magingo aya birakaze, birakomeye, aho abaturage bakomeje kwinubira bene wabo bari kubagambana. Ubwo navuga abo mu bwoko bw'Abanyamulenge. Ni iki cyateye bamwe mu baturage ko twagiye tubona ko bamwe bagiye bakorana n'ingabo z'abarundi ba AFDNB, ndetse bakagenda baranga imihana y'abo mu bwoko bw'Abanyamulenge? Ni iki cyakorwa? Niki abatwumva ni benshi, birumvikana, harimo ababikora wenda abo bagambana, harimo abagira gute. Niki muri makeya watangaza mu mboni z'umunyamakuru? Icyo navuga kuri ibyo by'ubugambanyi, ubugambanyi ntago buba muri M23 gusa, ubugambanyi buba hose, no muri FARDC burahaba, ko ntago uriya mutwe wa M23 uyobowe n'abantu bamwe gusa, harimo abantu bose, kongomani ubwoko bwose hari abarimo, kandi benshi barimo n'abayobozi. Urumva ko bariya ku ruhande rwa Kongo babita abagambanyi. Nayo M23 ntago yabura abantu nk'abo ngabo. Ubuse nifite abantu bavukana nabo bakura muri FARDC, ari no mu nzego zo hejuru zikomeye. Ni ibintu bishoboka biriya, ntago ari igikuba gusa, nyine bari ubuhemu kumva kugambaniye abantu mufite umugambi umwe n'intego imwe n'ukwemera kumwe. Ntago kiba ari ikintu kigaragara neza, ariko ntago byabura hano, abantu niko bateye mu isi. Urugamba rurakomeye kandi rurakomeje. Ese urabona M23 iri bubashe gutsinsura iri huriro rya FARDC ryamaze kwiyesitara ndetse ryubatse ikoranabuhanga muri ino Sud Kivu? Birashoboka kuri M23, ntago byaba ari ubwa mbere, kuko yagiye itungurana ahantu henshi. Abona uburyo yafashe Goma, ikagenda igafata ikibuga cy'indege cya Kavumu, ikagenda igafata umujyi wa Bukavu. Ni ibintu abantu batari biteze, nta nubwo babitekerezaga, kandi ntabwo ari uko hatari hari ingabo zifatika. Rero nta kintu kidasanzwe hariya kuba M23 yakora impinduka
zidasanzwe ku buryo yatsinsura iriya mitwe yose iri hariya, kuko n'ubundi iyo yatsinsuye n'ubundi yari imeze nkayo, nubwo basa naho ubu nk'abayigabaho ibitero bayitunguye nyine, kuko urabona bari bari mu mbere yo kuvuga ngo basubizwe ibice banyazwe kugira ngo babashe kubahiriza ari amasezerano, ariko urabona ko byari nk'imitwe, niho byari nk'ubugambanyi, urabona ko niho baboneye profe yo kugira ngo bo biyorganize neza bategure. Muri iki gihe bari barimo bahora baboroga basaba ko basubira inyuma, bo biteguraga. Ni ikigaragara urabona ko ince zose yaba ari side na nord, urabona ko DRC iriorganije bishoboka, ahantu hari hose n'inyeshyamba zayo, agace ziherereyemo, urabona ko ni ibintu biteguye, kandi uko babyiteguye urabona uburyo babikoze bitunguranye. Iyo ari tactique y'ubwenge, baye nk'ababiba umugono, kuba bitabahiriye muri iyi minsi ya mbere ngo babashe kubahashya babakure muri biriya bice barimo, bizabagora uko bari biri gutinda, nabo bari kwiyubaka. Ubu nibwo bo bari kwiorganiza bahita bategura intambara neza, kuko ibibaye bisa naho bibaye bibaguye hejuru. Ntago bari bazi ko baraswa n'imbaraga zingana kuriya kandi zikabarasira mu gihugu hafi ince zose bari kugenzura. Urumva ko kuba M23 yabatsinsura cyangwa se ntibanayishobore kuyitsimburaho iri, ni ibintu bishoboka. Birashoboka cyangwa ntibinashoboka, ariko icyo nge navuga ndebye uko byifashe, biragaragara yuko n'ubundi ukuboko k'u Burundi gufite icyo kuvuze muri iriya mirwano ikomeje kugenda iba. Magingo ya ukuboko k'u Burundi mu mboni zawe, u Burundi bwungukira mu ki mu mirwano iri kubera muri biriya bice? Burundi inyungu burazifite cyane, kuko Burundi nibwo bwagiye kenshi bubivuga bwunganira DRC ko u Rwanda rutera inkunga M23, barabikwije ahanini ku isi yose, babaye nk'ababyamamaza, basa naho bahindutse abanzi b'u Rwanda kandi atari abanzi babo. Icyo kivaho bararenga barwana n'uriya mutwe M23 mu buryo bari bagiyeyo nk'abagiye gufasha igihugu cya DRC. Urumva rero ayo macenga banyuranyemo y'igihe kinini, byabaye nk'aho bakurura urwango, hasa n'abakurura urwango rushoboka. Ni ukuvuga ngo generali rwose neva ntago ajya yumva ko M23 yaba muri kariya gace ka Uvira imwegereye uburyo we mubona, kandi kubw'inshuti ye n'umukuru w'igihugu wamusabye kumuha musada akabikora, haba harimo n'amafaranga, aba ari ubumwe bwabo bafitanye. Urumva ko ni umuntu udashaka gutsindwa ku rugamba, ku buryo yaseba akavuga ati se uyu muturanyi wanjye, inshuti ngira, uwamfashije bikamunanira. Urumva ko impamvu bijandika muri ya ntambara bikomeye harimo ibintu bitatu. Cya mbere ni ukuba barakuruye urwango hagati y'u Rwanda n'uriya mutwe wa M23 rukomeye cyane, hakagerekaho kuba yaba ari misiyo ku Burundi ku mafaranga baba basarura n'ibyo bakura muri Kongo, kuko cyane igihugu gifite byinshi. Icya gatatu ni umutekano wabo, bitewe n'uko kiriya gihugu gihana imbibi n'u Burundi, kandi kari agace kakaba ari agace gasa n'akugarijwe naho ko M23 ishaka gusa naho ikigarurira kose kandi gakora ku Burundi. Urumva rero ntago Burundi bwaryama, M23 ihari ihagenzura bavuga ngo uyu ni umwanzi wacu kuva kera, baba bumva ko umwanzi w'u Burundi nta handi yaturuka ari muri ako gace. Niyo mpamvu babona ko bakeneye ko bishoboka M23 yagenda ikongera igasa naho ijya guhanganira na FARDC mu nce za Nord Kivu, ariko side itariyo. Magingo ya biragaragara yuko M23 nayo yafashe umwanzuro ukomeye mu mirwano. Turitega iki? Ese urabona umujyi wa Uvira uri bwongere kujya mu biganza by'aba M23? Birashoboka cyane, birashoboka, bijyanye n'iriya nama idasanzwe yabaye, bagashyiraho itangazo rivuga ko batazongera kugira n'agace na kamwe batakaza. Basa n'abahaye message ivuga ngo mubyibagirwe, ibyo ntago bizabaho. Urumva yuko bo aho kugira ngo batakaze agace na kamwe, ahubwo biri ngombwa ko bigarurira n'utwinshi badasangamo. Niyo mpamvu nakubwiraga ko byanze bikunze muri iyi minsi inkundura ibayeho, DRC ikoresheje tactique z'uburyo bwose, operation mu nce zose, iramutse icitswe n'amahirwe y'iki gihe gito kuba yagira ikigezeho,
mu minsi iri imbere ntago nta mutwe wa 23 baba bakiwushoboye, aho kugira ngo babigarurira aho ifite, ahubwo baba iyo yigarurira aho bafite. Ngayo nguko rero uko bihagaze muri iki gitondo, ntago byadukundiye ko tuvugana n'umuroko Ifoma uraho imirwano iri kubera, ariko mu ma message yajyanye anyoherereza, nubwo bitemewe kubigaragaza, nababwira yuko ibintu bikomeje kuba bibi, ndetse aho mu bice bya Fizi harimo abicwa bamwe bakanabarya. Ni agahinda, ni imibabaro, ndetse abasenga musenge, abambaza Imana muyambaze, kuko maginga ya muri biriya bice mu kintu babanje gukora, babanje guhirika amakanisa muri biriya bice by'Abanyamulenge. Amakanisa yose barayahiritse. Ni ikibazo gikomeye cyane rero, mwe mubasha gusenga, mwe mubasha kuba mufite umutekano, nimujye ku mavi musengere abaturage bugarijwe n'intambara ndetse bakomeje kwicwa urw'agashinyaguro, aho babica bakabarya, bamwe bakabica bamaze cyane cyane nk'abadamu bamaze kubaviyora. Urumva ko ari agahinda gakomeye. Uwo ari we wese yagakwiye kuba atekereza iki kibazo kiri kubera muri Sud Kivu, ndetse akomeza no kuzirikana agahinda n'umubabaro bugarijwe muri biriya bice, ndetse munatanga n'ihumure kuri bene wanyu, kuko maginga ya abenshi ndabizi harimo abari butwumve baherere mu gice cy'u Burundi, harimo abapasiteri bakomeye bihaye iby'Imana ariko bakagambanira bene wabo, no mu bice bigiye bitandukanye, haba muri Amerika, haba hehe, ariko mutekereze ikibazo bari guhura nacyo cyo kwicwa urw'agashinyaguro, ndetse bamwe bakanaribwa. Ngayo nguko rero, reka tubararikiye gukurikira izindi nkuru zacu zikurikira, aho turi bucukumbure tukareba aho bihagaze ku mirongo y'imbere y'urugamba, ndetse tukareba uko byifashe mu bice bigiye bitandukanye. Reka nkwifurize kugira umunsi mwiza, ndetse n'akazi keza ku bafite akazi, abatagafite mugire kwihangana, ejo buzacya. Imana ikora ibyayo kandi Imana niyo nkuru. Ariko wowe ukitwumva bwa mbere, reba munsi ya video ukore kuri like, udusharinge, mudukunde nyamuna, mukore kuri subscribe, bityo natwe muwe muduteye inkunga, natwe tse tubavira imuzi n'umuzingo, tubereke buri kimwe, tubereke amakuru yizewe kandi atarimo amakabyo nkuru. Ciao kandi murakoze. Yego murakoze cyane.